Kubli piburo ngap des ko bhai pi sha kani ka channel. Hakani ka video to ngini snap ya ka jing kana shpang kasiam bokraw kasiam to virus. Ha ka perthei hendai nun chwa omdan kwiru ka hima ka badun buar kat ka hima persia. Apo ka jing alam jong Osiris bokraw ka persia kalaklalong ka dak jong ka buar shpai bamla banyan ujor. Ha ka spasnam ka Henrio SK kahima jong Osiris kalayar na du kadurio Mediterranean haltu kawa Indus. Kabala penlung ya kahima kabahetam kaba kaperte kalajio I hakata kapor. Henry na kabenta ka jing start bat kabor jong u baro Osiris ule kendu ya ka jing le jong u ha ka jing lang kabam sham la kami lenti. Ka kente ka ban kere ka jong ka ha ka history kasiam tamiris. Por ba shapang shate lami jong kahima jong u kidan kiri jong ki masajid Ijat penrio ki bayat kai ki beltab na kabanta kaben siam bamla aban pendam bat ka Jackson Shah jong ki ha ki rikla kabayalam ya ki da kasiam tamiris om kumu Osiris ubashania ha kaspa bat kabor jong kawe kahima ka tamiris kasan Shah ki chupai ibakhin kor ya ka jinglat lut halor ki ek baro ha ka jingale hapadeng kahima persia bokraw bat kasiam lat lut ka bashir kai ka history kasaki ya ka jingale jong kishipai Gani kiri kajing itu kana shpang kasiam tamiris. Kentei kabala persya ya kawe kahima bakraw ha kidu kipor. Ban skutu ya kasiam tamiris bat ya kajing persya kabashir kai jong kibrio jong ka. Tungin tapshwa ya ki klau berben jong kapring Asia. Ha kaba kahima masajid kalare. Ki masajid kilong shibanta jong ka culture sentia kabakam he. Kakinhun ki jat penrio ki bapet na kawe kajaka sha kawe pat. Kibapaw na kabanta kisipay siyong kulay, ibaslor bat kibatipid siyong banset kanang klam dala banyan ujor. Kung kidat benrio bala siyong knong jong ka Persian de Babylon. Ki masajid, ki kajing kabayat ben. Kitay ka lang kasalang jong ki, saudong da kajing lat lut. Bat kajing la ban penyaday bat kajing Kat ba kidang long kibrio, kibapet na kawi kajaka siya kawipan. Ki masajid, kim siyang lalong kibaklam jing ben. Kaimlang salang jongki kalarim bah ha kariti dustur bat lasen syari ki da kedorbar jong kirang ba bat kinong yalam jongki de hakane kasaw dong sawkun ba lami kasiam tamiris kanong yalam kabala tau da ki jingdawa jong kamadan ba kabala penkre banyada yala kibrio ha kanu karukom hadin ka jingyap utanga jongka usiam jong ki masjid katamiris kalakiyo ha kabor kamahade jong pajat Ya kajinglong nong yalom jongka labatai da kajing klan kajing start but kajing IT kabaklam sange ya kibrio jongka Henry kajing sanchar jongka kelasha atu klarshan da uwi na ginong sanchar bokraw tam jong kapur jongka Osiris bokraw ha kajing persyang ban penyar ya kahima jong klam kajing umsnam Osiris ula terwa ban jong kuram ya katamiris da kabaterwa ya ka kaba kum kajing ya te'lo Henry kamahade kalayu iling ba kijing tumu bashisha jong umsham lawat ya kakti jongka ha kajing shong kurum ulawat ya kahima jongka katamiris kalakan tatsyur ya kajing terwa jong da kababitar ya kajing shakan tat jongka Osiris ulapai sya kinong ay jing mot jong kentop ya usiam bapaw na ukroses jong kalidia ubala ay jing mot banle da kurukam kawakam ting hadiam kini kedorbar Osiris ulakut jenggut banhiar tuai ki masjid bat ban penlong ya ki jaka jongki hapo kajing sanchar Persia da kabor kishipai Osiris kilatur syakiri jong ki masjid kilashna ya kajing piang syashiliang jong kawa Araxes banjam syaki jaka jongki Henry shwa bakatma kan sedang kasiam tamiris ka ya ya kakubot robin ya kajing start jongka bat ya kajing le Persia jongka tuslohun ban sanchar ya la kajong kahima kalamahan batu ailat yang ban sanchar ya kahima jonga leda pi persyang ban hirtama ngasmai dakasngi ublay jong ki masjid pin sayo ya kajing tapsnam jong pi kajing kendu beningkong hapadeng kisipai Osiris bat ki masjid kalakut no ha kajing jad ya ki Persia kisipai jong katamiris kilapenram ya kajing hirtama ke beningkong kebalapen bor ya Osiris ban kenrandian bat ban perkat biang ya kebujung Henry Osiris ulat tau ya kubut kubastat ban sentiat ya ki masjid. Da kabatak ba ki masjid ta kim judiwan.
Osiris ulah hukum ya kishpai jo penlong ya kajing kawai kabahe hakashnong Persia kabala ino. Da kabe ino ya kajing bang bat kiwan kibabun. Nang ta ulaweng no ya kishpai jo. Uda up ya ki masjid bakin ngat hakaryam. Haba usparga pises ukun jong ke Tamairis ulelang ya ke kenhun kishpai cepok ke ketam jong ki Persia kabala shu ino. Kila syam ya kajing kawai bat klam tetep ya kajing ma kila di ya kawan. Da kababuat bat klam jeng ya da kishpai mazagate kila syak bernam ha kishpai jong Osiris. Usparga pises hi ula syakim ha kapor ba usyak tambor. Ke Tamairis kalateb syapang kajing yap basngosi jong ukun jong ka. Usparga pises kajing ngosi jong ka kalong kabamla teusyo. Ukun jong ka ula syam yala kajong kajing im ha kajing long merau. Klamla ban syak ya kajing jak burum jong kajing syak rem jong u. Ha kajing bitar jong ka kalau pa ya ke kubor kebasyakay sya Osiris. Da kabakhat ya kawan kaba ula penun kam ban pok ya kibrio jong ka kabi kabala penlong biet ya kibrio. Bat kalas mai halor kasni ublay jong ki masjid. Osiris pila syam ya ukun jong bat pila penmi ya kasnam jong kibrio jong. Entang ngasmai bangan ais nam ya pi kambuan ban ya kaba pimla bandi. Da kini kajing smai ke Tamairis hi kalayalam ya lakkan hun sipai sya katama. Ki masjid bat ki Persia klir kendu ha kajing yale kebasyarkai hamadan tama. Ki masjid klir yale da kajing pitar jong kishpai ki bayada ya lakari. Ki Persia wat laki kambun bat kambuan ki bun. Kila syak penram ha kajing hirtma kabaklam sangya. Habdeng kajing pilmar Osiris bakrau ulaya kendu ya kajing kut jong. Lapenduk pentam ya kekenhun sipai jong bat lalap ya kemet jong habdeng ki bayam. Da kabahok ya kektian jong ka ke Tamairis kalawat ya kemet Osiris hamadan tama. Kalaat ya kekli jong bat kalabu ya ka hakapla kabadap ya kesna. Hadian kajing jap apala jong ka halor Osiris bakrau. Kasiam Tamairis kalajak no na kikot history. Kajing Persia bat cinjap jong ka Persia ya Persian ubaklan bor kala-kalalong kajing hidup kana kabala pensa lengba ki pateng. Henry kajing hidup kana syapang ki brio jong ka ki masjid kam syang lakut tanghang ka. Lagi paus nam gila penek ya kajing luat jong ki. Henry kasarnyo jong ka hima Persia kalayay biteng banhap halor ki madan. Hagas nam sanspa arpo eski kahima ake minit kalayo ya unang sencar betumai. Serius. Usiam ubalakut jongod ban penskam bat penyar ya kabor Persia. Uskun ka unang mikmat jong ke Tamairis ula syam ya kejankup jong kajing Persia. Da kabayalam ya ki masjid ula yale Persia ya kajing sencar Persia bat ula yale Persia ya kahima. Kajing Persia jong u kalapan sawa ya kemensiam lat luat jong kajat jong. Kahima ake minit kalanang klan syushu hapo kajing sencar Udirius. Hagas nam sanspa arpo eski Udirius ula penlong ya kajing yale sipai Persia ya kisakas. Kekenhun kebakam he jong kichat penrio ki bayat uber ibu kentup ya ki masjid. Kajing yale kalong kebasyarkai. Bat kabut jong Udirius kalong kebaklam sangya. Bat hak kebakadu lakyam ya uskun ka. Bat kajing lat luat jong ki masjid kalakut no. Da kajing syaram jong uskun ka. Udirius ula pendikna ba ki masjid kin amlong syu kajing ma ya kebor sencar Persia. Ula thong ya unang sencar ubayay ne ha kahima akhemenet ban sencar ya kajat penrio. Kabapen i ya kajing kut jong kajing yale Persia jong ki. Batla masjid ula hap hakakut jong ki Persia. Henry kajing kenmau ya kajing job jong ke Tamairis ya Osiris kayesa. Kari Kazakhstan kalashem ya ke Tamairis kum kariu shlur jong kari bat kapenmi ya kapisa kutia kum keburom ya ka. Bat katong ila por siya kabukod jong kani kajing hidup kana syapang kasiyam Tamairis. Bat kumno kum kasiyam kalayang banyadai lakari bat ya laki brio. Bat lada bisngaw tanat stop like, share, comment, bat subscribe. Kuplay shibon.